Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Al hadits aw kama qala, amma ba'du. Ashabul afadil wal kurama, seteja para alim, seteja para ulama. Nakhusu bidzikri salerana semulja iki kadento Kiai Haji Abdul Hanan Zarkasi. Sejukan beten kaula amul jaaki iki kadento salerana semulja Kiai Junaidi Rahmat. Terjukan sebeten kaula amul jaaki terjukan beten kaula ta'zimi iki kadento salerana semulja Kiai Zainal Abidin. Juga dan seteja para kiai, para guru, para ustad, setak kenging beten kaulah sebut setong persetong epon bentak ngorangi rasa hormat dari abdina mungkuda ajudan semulja. Seteja para oncengan hadirin hadirat sebeten kaulah juga amul jaaki. Ator kabidan kalaban amut syukur karengka ajunan Allah Subhanahu wa taala, zat sembah agung terjukan zat sembah soce kalaban karsa epon saat malam bangkin kak dinto beten kaula sareng ajunan sambil rabu sambil mulja bisa apangki engkun kak dinto apangki bena ajing bena terop bena atak kak dinto amarga nyambeteni pamundut terjukan ngolmai onjangan dari sahibul haja sahibul bait ingki kak dinto keluarga besar Bapak Ahmad Hasan Basri dalam setong tareka ingki kak dinto mulang are otaba tasyakuran atas kelahiran putra seeparing asma Muhammad Ali Ridho. Muka-muka putra kak dinto itu tiaki putra si bisa apek teh dek ka orang sepodo epon terjukan bisa apek teh dek ka agama terjukan negara terjukan itu tiaki anak si soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam semoga itu tepaki dek ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun apek tah beten kaula seteja dari alam sepeteng calemoten nujuh de alam setera terkataran minasyirki ila tauhid minadh-dhulumati ila nur. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sepo anom sebeten kaula amul jaaki beten kaula menangka pangajum tareka pangakit lampae saat malembangken bekal mau spon sapanapan tareka sekabitan ingki kak dinto al-iftitah bi ummil Quran sekak dima beten kaula nyoon dek ka salerana semulja Kiai Haji Abdul Hanan Zarkasi ka angkui ngabiti tareka se kaping 2 engki kak dinto pamaosan sholawatun nabi sekak dima bekal emaus sareng salerana semulja al Ustad Edowel Daruf se jukan iarengi kalaban penabuhan hadrah al Banjari se dari Duko Timur larangan pamungkasan engki kak dinto Hadra Al Banjari Barakatul Usman pimpinan semulja Kiai Haji Abdul Waris. Tertarik kak dinto bekal epoketor epong kasih kalaban panduak panyampurna se kak dimabeten kaula nyoon de salenana semulja
doa se pertama ingki kak dinto salirana semulja ke Junaidi Rahmat terjukan doa se kaping 2 boten kaula ngatore dek kasalirana semulja ke Zainal Abidin sakak dinto rentetan acara sebekal kalampae saat malam bangkin dek sateja para basyayih para guru seampun kacabisan amanah boten kaula ngatore kalaben tertib terrontot bandari boten kaula minangka pangajum tarekah pangakit lampae saat malam mangkin sanalika ajunan sami Rabu sami mulja tapangki tendek tonduk sekorang sontuk ajuman okorah sekorang akor tunatung kapamator dari ateh sepaling asor nyoona sapora se sobung betes epon wabillahi taufiq war ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.